لسر پێیە ئامادەیە شۆڕەشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان ڕۆژهاڵەت لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان دەم باش بینەرە هێژا هیوادارم باش و ساغ و سلامەت بن بینەوە دەزانن ئەم تنێ چەند دەمجمێرەمانە بۆ ساڵڤەگەرە کوشتنا کچا کورد جژینە ئەمینی ژەهالیên hêzên Komara İslamî İranê ve û bû helketa vê salvegerê li navxaya welat û dervê welat gelekî çalakiyên taybetî birêve ji xwe dest gelekî ciyavê taybet li nav Kurdistanê dest pê kiriye û li henderan di dîaspora jî babet û mijarê taybetî û çalakî û aksiyonên cor be cor derê dene û bername wan re hatiye danîn hinekî dest pê kirine hinek jî çend demjimêrê din ya bêjin sibê di vê salrojê de yê dest pê bikin bîna wan dizanin pêş te me gotî ku din jîna medyayê jî amadekariya xwe kiribûn herçend bû jîna medya bixwe çalakiyê wên hemû aliya destpêkî taze ye li yekek li wan çalakiyê mezin e ku jîna medyayê dest pê kirî ew çalakiya konferansa bi navê konferansa jîna ye ku qirar e li Stockholma paytexta Swêdê û piştî çend demjimêrê din yani 16 heyvê demjimêr yekê dest pê bike amadekarî rê dene û me li hez dikir mijara îşev em zêdetir bi alîkariya rêzdarkek Dr. Mecîd yekek ji wan kesê ku gelek zehmet kişiya wê konferansê de ew ê mijara îşev birêve bin û basê amadekariya bikin basê çawaniya çavrêkirina birêveçûna vê konferansê bikin lê kek Mecîd li rê de ye û ew jî ku ew lê ew jî ew rêyaz belkî baş nebe deqîq bêjim ku bi çi awayekî ye lê kek Mecîd ew jî ku lê pêwendî bi înternêtê gelek zayîf e û باور dikim gelek nikare berdewam be ez ê hewl bidim bizanim kek Mecîd li ser xet e ku em bikarin bi hewl re qise bikin ya ne ya kek Mecîd tu dengê min dibîsî keko kek Mecîd deng heye bata wisa diyarek hêja deng heye mixabir ew cî kek Mecîd rê de ye ew jî ew lê pêwendiya înternêtê baş nine lê em ê berdewam bin eger çêbû pêwendî ew em ê berdewam bin eger ne jî her weko me kek Mecîd tu dengê min dibîsî
نوسط دیارە کێشە دەنگەیە مخابن بەڵێ بەڕێزان بینامەگو کۆنفرانسا ژینا کۆنفرانسا کۆژی عالیە ژینا مێدیا و زەتێ ئامادەکردن هەندێکی عالیە دژی پشتیوانیا وێ دەکەن بنا تۆرە مێدیا ما 24 ئینت ئەو هەندێکی عالیە دەن بنا سازین پشتیوانیا زندانیان سیاسی و هەنێک ڕێخستنێن دەن ما حەز دەکە ڕێزدەتاگەدەیە ڕێزدار کاک دکتۆر مەجید وەرگرن کە یەکێک ئامادەکاری کاک مەجید دەنگی متە یا دکاری قساکی دەم باش هیوادارم دەنگی گەلێک بۆ شێکەرە بکە سپاسی من مخابن پرسیارەوە نەبی چونکە دەنگی وە تازە هەبوو من ما پرسیارکی وەزە نەکرد لێ ئەگەر چاوانی باسی بۆ دەست پێ بکەن gelek spasiya gelek spasî bû wê bernameyê di rastî de her wekî hindizanin li seranserê Kurdistanê li beşên dine coğrafya Îranê jî yanî di nav Beluçistan û cihên dine Îranê de bi hegera destpêka şorişa jin jiyan azadî şorişa jîna amadekarî zor hene xasmayê diaspora Kurd bi şêwekî gelek çalak xelîtê sazkirina meşin cürvecirin pêşangoyê cürvecirin semînara konferansê cürvecirin li ser vê yekê jî jîna medya û navenda netewê Rojhilatê Kurdistan da bi hewra dest bi çêkirina rêxistina konferansekî bi navê konferansa jîna li duhê bû pêşerojê an konferansa jîna li duyûnê berew dahatû pêkîna ku li du beşa pêk ditin beşek di rastiya bi beşdariya pispor û karnasê akademî ne ji bo xesarnasî û guftugû li ser vê yekê ku şorişa jîna çi ezmûnek ji bo me hebiye hem ji bo ji warê siyasî hem ji warê komeratî de hem ji warê agahdariya siyasî an beşdariya siyasî li astê giştiyê xwe dixwast mayî de nav civaka medenî de û civaka sivîl de panêla duyê pêwendî dar bi gotûbêjên navbera hezbên Rojhilatê Kurdistanê heye ku bi xweşiya we piraniya here zor e yanî nêzik bi tewa nûnerên partiyên siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê hatine beşdar bûne yek du partiyên Kurdistanê bi sebebên teknîkî yanî hindeka neşiyane bin hindeka direng zanîne nexwe teqrîben hemû têda beşdarin ji bo guftugûyekê guftugûyê li ser ezmûn û xesarnasiya şorişa jîna li mêzegeha hezba da û her wisa ji bo münaqişekirin û guftugû li ser vê yekê ku em ji pêşerojî de çawan bikaribin hevbendiyekê netewî bi beşdariya hezbên Kurdistanê civata sivîl û xwasmayê diasporaya derewê welat çêtin ser vê yekê em ê nîqaşî bikin me xastiye bi formata nû li vê konferansê de pêk bînin formata nû bo awê ku me du ewek hene du konferans du panêl hene di gel panêla ji me hendek insert hene bi wê weteyê ku çend kes de wan beşdarên ku li afîşa me de hatiye بەڵێ کاکی مەجید دەنگی te qut bû nizanim mezanim mixabin ew bi mixabin hêlama ez diber ku ez jêkê xirabim îca hêlama gel zayıf e vêca li vê insêtî de em dixwazin ku ew pisporî ku li derewê konferansê de ew jî em bixwe bişînin di rastiya me xwastiye bi wê rêyî de hem şêwazeke nû metodeke nû li pêkînina konferansa pêk bînin hem jî em beşdariyetê giştî yanî diyalogek ku niştimanî bitin wê de hem karnasa pisportê de beşdar bin nûnerê partiyan de beşdar bin û bi wê awê cihekê kom kene ji bo ku em li ser ew tiştên ku alaqedar bi jiyana me alaqedar bi jiyana pêşeroja Rojhilatê Kurdistanê ye em lê de bi hewra münaqişe bikin li çarçova gotûbêj û diyalogekê netewî ji bo ku em bi hewra planekê baş ji bo pêşerojê dabirêjin بەڵێ کالێک سپاس کاکی مەجید مەدەز نەهات منە گوتنێ تێدا لە بەرەوە ڕەوشە تو تێدا هەنێکی تایبەتیە دەنگ قەتە بە لێ جارکردن بۆ ئەوە کۆ زیاتر konferansê belbêkî ihtimalan ve ne بەڵێ تەنها دەنگێ me dibîzî na tu dengê me degirî
بله دندیات بیزم تهنك درنگ دوارد گریزی باشه که مجید آرمان جوای سرکی بوی کنفرانسی چیه یعنی او گوری او چالاکی دن تینه کرن فرق و وی کنفرانسی تا چالاکی دن چی که بگمان ام همو شراکین کل به سالگری داتینه کردن همو توکلی کردنه یعنی ام چالاکیت آلترناتیو نینن ام یک لوان چالاکی نکو لبازنه یا پیکنین خبات نتوی دا لبازنه یا بازن رولا خوب گیره بلکه وی هولی دا آرمان جامعه وکو ام دیالوگی تی به عالی دیالوگی تی وقت بیجن نیترال و دیدا همو کسی بشتر خودی مسئله بزارن همو کسی بشتر حسب یکسانی بکن لسر پیاندیدار و هاوبش ام بکار بن گفتگو بکن و آرمان جدید معوه که به بشتاریان نونرین پارتی سیاسی به بشتاریان الیتا اکادمی ام دیالوگی که وقت بیجن لدر و حزبی بس یعنی دیالوگی نوبرا روشنبیر و خلقی و حزب سیاسی پیک بینن به دیالوگی دار راستی دا ام داشتیم به هورا لسر چهارسری یا پرسیری کان لسر برنامه پیش روزی لسر ویتی که همچنان بخوازن استراتژیت هاوبش نتوی بو پیش روز خوب رجن سر ویتی همینی قاشی بده بله کاک مجید او جوری کلمرو پروگرام بینه پروگرام نه بگاه برده سیمن از بار دکم بینه رضا جد کارم پروگرام بگنه پروگرام کی گلک شلوغ و گلک مجهول هیا او پروگرامه گلو بو اوکو او مجاری تایبتی کلنها هنه او مجاری کو ودانین پیشاخا چه پیوری که تایبتیه بو بجارتنا میوانا مرود بینه هنه که سپور این جور باجور لناو او کنفرانس ها واده هنه کرم که درسته یکم پیوری ما اوه که ام مخواستیه یک که حتی بشین دنجیت آلین جور باجور کردستانی لوی کنفرانسی دا بینه بیستن یعنی دنجی جدا جدا نتوا کرد آلین جدا جدا نتوا کرد لبن وقت بیجن سقفتی لجورتی ده هاوبش لتریبونت هاوبش ده بینه بیستن بیو آوایی جواک کردستانی و ختمه جوات سیاسی کردستانی و آگاداری هفته بید و دیتون و بوشونیت هفته آگادار بند و اگر ام پرسیریتن جواتی پرسیریتن سیاسی وکو بازنایت 306 درجه حساب بیتن دبر که از بخو اندازیارم از بشیو اندازیاری دخوازم ببینیم به مسئله بازنایت 306 درجه حساب بیتن هر یک جوانا کشتت آن زاویه اکل وی بازنی تجدید وی بازنی دیگرن و به آوایی ام به هورا بازنی همو پیت پیکنن بروی که ما دو باشا پیکنن یک باش کو او کسین کو پسپورن لبورن جراجر دا ایجاد کاریتن درون ناس بید دکاریتن چالات سیاسی بید دکاریت ماموستو زانکو بیتن دکاریت چالات ما فی جنان بید آن دکاریتن اکتورت تایبت بیتن لبورت تایبتی دا بید باشترکت گل ویجی ما خواستی نونیانوتی سیاسی کردستان بینن ام دزانه که کردستان جوایت تا فرارنجه پرولارا لباری سیاسی دا دی مهوجه که ام جیتی خربن ام لسر باوریت هاوبش لسر بایخ خو نرخین هاوبش باخوون ام وان نرخی هاوبش دنو خدا بهیز بتن جبر که او بتا مخرج مشترک ما یعنی بتا نقطه هفجهشنا ما جبو که وی هفجهشنی دا ام بشن یکیتیت نتوی که ام همو خودی دا ببینن چه اوین که هری سر بخوی خوازن چون او کسی که به ما فین تیمتر سر بخوی و که حتی اتونومیه یا خو برابرین رازی نه لوانج درمینه چون که آرمان جا همه کردان او که امنا ما فی دیاری کردن چارانو سرور سیاسی ها کردا بیتا فرمی ناس کردن وقتی که اوه ها تا پیش هنجی اوی دیدی از بله دنگی تا دیسان سکنی که مجید کاد دنگ چه بو ام جا کدن بردوام بن که بو آگاداری باره من بله که آرمان جد مازن بله مقابل وینه نما بینه رزدار بو آگاداری که مجید وگاوی لرده یا بنا ما بانسکری مجارا مجهر لسر کنفرانس جینا
کو جینا میدیا آماده کاری وید که اسپانسر وید که تابی انك ريخستن اندنكو بران یا سرکه جینا میدیا بر سکنیه او برپرسی جینا میدیا دکتور مجید حقی بمرایا عشان بخوا چند گلک مجهوله آقادری زیده تر لسر روی کنفرانسی و چوانی آماده کاری بو کنفرانسی دمالی بخوا در روش که صاده ریده بو آماده بو جی کنفرانسی او جی لی هلا انترنت گلک ضعیفه و قد توصل دباد سانی گوری درفتی بمرق صاده که کک مجین ها تدکاری قصه که ککو کرم کن کک مجید دنگی تاتی آنا ککو دنگی متی باید کرم کن أول كل مشكلة إنترنت على روشي هذا لمقابل نصاد ديالا دنگی كاك مجيد بباشي چننا و بيبندية و يتواننا أمي بردوام بنت و بشوكي كرت حتى
كاروان نابرم ساوم دايا وكل عفا وبيت خوار هتروجي أزايدي فيلم يتساوم ناصر كوشت وايا باورم باباي آزادي نبيع بهزبايق ناقرم أي نجتمانم وخجانم هرب في داتا كفني الله شهيدا نبي كفن بوخم ناكرم
زمي هيدا ديدا مرولي باوشي عزار قريان وشلين غير بين غير بين غير بلوت كي أوي مرولي خور وكركاونين وتاريكي بزين ناس بجبين عن وسكافير كاقلوها وهوي چمه اشکار ماری امد سر چاوکا برز سر من دور نیاواتی کی برزین نالنی ام خرمان این دوری من هیوای نیشتم تازه کارون کباران شادی ناوی چیا یشق و همیزی گرمی خور رجد و هورازو گوی ریمان لبر پیدا کوی پنج ملی هلد پیچین هر و کوکانی و شتا رید پیوین رید پیوین ریبرو دریای اوی 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 گرچی توشی رنجروی و حسرت و دادم امن قد لدست همچن خصم وانا بزر مردم امن گرچی توشی رنجروی و حسرت و دادم امن قد لدست همچن خصم وانا بزر مردم امن من للو موتان و زنجیر دار بادم Kudum amin, kudum amin.
لا بران و چی بکم دنیا کتیه دستی حمولا و رو گرو چقلانه هیویام جنما اوروپا نه ندینه نه ایمانه ناموس و حسیت کروتنه بپرانه لسر خوین آیستانا بون خودی دولتانه یکو یکو افکار گرتش قتلا کردانه برا فرمانه ابینا میره من نعدوله نخجه نجیزینا بوطانه پر بدوه رندا رندانه واريش وألمانه هلينا حمو أبنانه قلنگ بوها ناف گرانه بحزارا خونا شهیدانه خملية برفه گريلانه أبينا ميري متهني كردستان
رید پیوین رید پیوین ریبرو دریای اوین رید پیوین رید پیوین ریبرو دریای اوین رید پیوین رید پیوین ریبرو دریای اوین رید پیوین رید پیوین ریبرو دریای اوین
لا بران وچی بکم دنیا کتیه دستی حمولا و رو برو چه قلانه هیویان جنما اوروپانه ندینه نه ایمانه ناموس و حسیت فروتنه بپرانه لسر خوینایستانا بون خودی دولتانه یکو یکو افکار گرتش قتلا کردانه برا فرمانه ابینا میری من نعدوله نخجه نجیزینا بوتانه پر بدوه رندانه واریش و المانه هلینا حمو ابینانه قلنگ بوها ناف گرانه به هزارا خوینا شهیدانه خملیه برفت گریلانه ابینا میره متنی کردستان يتشاوم ناصر نامري توق الله يخور راقري جيتوايا يا باورم باباي آزادي نبيع بهزبايق ناقرم أين اجتمانم وخجانم هرب في داتا كفني الله الشهيد النبي كفن بوخم ناكرم
بینم جنانی گل رابونه خیابانه وده بینم جنانی گل رابونه خیابانه بهاری شادی گیرن گمرو و اجتماعی همو هاورده کن بیتن بجین کچ کازوزانه بجین بو اجتماعی بجین بو کردستان پیشنگی خباتمانی هوار دکن بو یکسانی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی ولا بنام شاري والله روحي جينا ددويني ولا بنام شاري والله روحي جينا ددويني جني وردي آزاد لير رزقاري دنخشيني جمجيان آزادي هو ياران بديديني هو إنسان بديديني هو إنسان بديديني